lagi di McDonald tempat pemirsa bersama. Wong Oyi halo Oyi le tomat ya le. Oyi nggak aduk-aduk kentang. Oyi ulang tahun pemirsa. Happy birthday Wong Oyi. Hei Oyi. Mong Jui sana happy birthday. Sayang. Selamat ulang tahun. Ulang tahunnya Oyi itu ngeceng Oyi. Oyi ngeceng Oyi sik berarti ya. Mantu mẹ好大隻啲喺禮物都喺大街買咗邊插數頭啊！係啊係啊！哦，嗰啲食啊！生日快樂！係冇嘢㗎啲雜蘇頭。我冇食啊！中唔中意我整呢個啊？好啦，呢個係啊！我ini jaluk traktiran ngerti aku dek ini bergajian ke.有13個。Ulang tahun buat traktir ini saya traktir nama sebelum apa itu apa les bela diri masa makan dulu di sini terus kalau mereka tadi ya saya aku iki pemirsa 39 di mau dapat ini oh ini tidak mau oi mong chú ý tô cho ngồi kìa tô cho bên còn đó là quay ở trên giá sang đây cái còn đó là semoga sehat selalu tambah pintar rewel malah ini pas tanggal 1 kan ulang tahun kasih kaman diskon ini ngamuk oh mau ya hah oh mau saya klik kawan ya pemirsa kita makan di paha ayam ini pengeluaran baru rasanya pedas sudah enak rambutku tak malu có thể ở giữa mà sao咩啊？呢個好辣喎。買佢嘅意思話，如果太貴就唔好買，其實就唔貴嘅，貴幾都係10零蚊啫。落翻聲， 肯定辣辣啲。你都知啦，我梗係知㗎嘛，所以我叫你琴日嘅時候下官話叫你唔好買咁嘅原因咯。佢嗰啲咧就辣嘅，你明白我意思啊？咪即係我話3個炒，唔係唔啱，就算係啱都冇分。佢啲質料係差嘅，你而家呢啲咧接近咧，接近係好重膠質嗰啲，即係靚嘅。 15 tahun ngalah nih. Nói麥當勞咯，隔離麥當勞咯，係啊。係啊，嗰係被人阻人啊嘛。拜拜，拜拜，望住呢度。未大冇咁懵嘅，望住媽咪。Happy birthday to you。肥妹。 阿姨望住呢度啊！阿姨，生日快樂！我哋唱歌啦 ！Happy birthday to you， 許願。Happy birthday to you，Happy birthday to 肥妹 ，Happy birthday to you。喂，望住呢度。許願，望住呢度。出男都許願啦！好，男都許願啦！許願啦！喂，cut到呢個下巴嗰個，出嚟。許願未㗎？未許願喎。 快啲！許願得啫，口咗個最叻嘅大。身體健康最緊要。許願聽日可以解封。咁咩講？有個最緊要啊嘛，最緊要身體健康，身體健康。咁許願乜嘢都係假嘅，身體一定要健康。身體健康可以。許願啦，許願聽日可以學校終於可以解封啦。同埋身體健康啊！
你自己祝我自己身體健康，同老師同學一齊去入營啊！開心啊！開心啊！去邊度啊？好，吹蠟燭。大風。好嘢！好啦，試下下巴。望住望住，我已經望住呢度，食一啖 Happy Birthday 話我兒Selamat ulang tahun。好啦好啦，多謝晒。我兩位點？我以為寫三個，我依你唔好年。成日咁樣。好啦好啦，冇事啦冇事，唔好講佢啦。好啦，可以。食咗啊甜屎啊！可以。你要黑色定白色？藍冇所謂。定係兩樣都要？兩個都要。兩樣色都要係嘛？好。早晨喎，我兒。Wow,我兒ang boseng kue kemarin buatan我兒，哇，好靚哇！好叻啊，我兒，家姐你食唔食㗎？唔食整啦，家姐。家姐喺呢度。好叻啊！好叻啊！低佢啊！佢生日啊 ！Happy birthday to you！ 蛋糕嚟。而家我姨生日啊！我姨生日咧整呢個係咪？家姐影相，哇！好靚，坐啲，我睇。呢一個咧係車厘子嘅。我家姐你借錢我，好客啊！喺嗰度，你坐嗰對隔離啦。但係知道。坐嗰隔離，我擺嗰度，擺隔離家姐嗰度，嗰個罐波嚟㗎。冇抌。有乜嘢啊？呢個嗰啲叫做咩蛋糕啊？蛋。唔係啊，蛋撻嚟。望住呢度先啦。幾時食啊？家姐想食㗎。搞咗㗎，個皮箱就瞓覺。阿妹生日，食阿妹先。咦？唔食。哇！咁實嘅。阿妹生日，satu lagi哇！真係好 tahun。實喎。Wah,好實啊！Ini kemarin bikin di luar sama temennya。哇！嗰啲咩嚟㗎？唔會跌㗎係嘛？嚇？點解唔會跌嘅？因為凍咯。黐啊！黐凍。住。我你拎起咋？係啊。啲gurunya ngajari，哇！好靚啊！係咪啊？幫我問下，問下。有牛緊咩？嗰度啦，家姐你攞一個啊，你揀。而家食啊？你揀一個同我一半。冇。你攞咗呢個就攞呢個啦。呢個。你攞呢個。你攞呢個。不如試下食呢個。係咪一樣啊？一樣。係喎，係。一半啊，一係。哦，呢個一半，呢個姨同你一半啦。係個一樣啊嘛，一樣阿妹，係咪？係啊，攞嗰啲一樣嗰啲，係。你攞咗呢個啦。哦，你食一個咬啊？Aku separuh itu karo Mbak Yune. Ning ngau. Mbak Yune ra wis wenehi siji wae separuh karo aku. 你幫我影張相啦。嚇？而家影相你哋睇唔到啊？試下先，試下。食緊咯。咬大啖啊嘛！黑色嗰個係芝麻，綠色嗰個係開心果。咁我要綠色個。你咬先。好唔好食啊？一齊咬，阿妹又係咬，一齊咬。都掹唔到。都掹唔到，一齊咬，阿妹同家姐。一齊啊！一咬，嚟咬先啦，注意咧唔咬。好食。睇睇。咩啊？咬咗啊！咬到好唔好食先？好味啊！嚇？好味啊！好味啊！好味。嗰啲咩嚟㗎？綠色嗰個。開心果醬。嚇？開心果醬。開心果。好，俾我一半啊！我依個靚冇咁，呢個肚腩，哇！好味啊！好食啊！呢啲咧有個點解你最想食呢個嘅？我以為你想食朱古力嗰啲。呢個有3個㗎嘛？嗱，係咪有3個啊？3個我哋試下一齊咯，好唔好食？係咪？呢個留俾故裝同埋姑媽咯。呢個係餅乾嚟嘅。留俾故裝同埋。唔係啊，呢個係餅乾嚟嘅。呢個我知。哇！同埋奶油啊！
好脆啊！係咪啊？你咁叻嘅，哇，好好味啊！唔係咁樣冇得食啊你。食咧，我哋咧啲呢個好似係有啲班嘅。啊！你留俾我入去，再食啦，我少少啦。你再咬我一啖。係咯。我再咬啊！我少少得啦。Aku sithik ae. Aku sisane Mbak Yune ndak kon nyokot ora apa-apa. Ngoteng lewa mae. Mangan sisane Mbak Yune. Con sẽ mùi lên. Tôi chỉ mùi mà. Hổ咧好硬。係咪？哇！多隻妹啊！好叻啊！好硬。好叻妹啊！多隻妹食一啖先。唔要啊！食一啖佢走佢生日啊呀！快啲啊！嚇！咁你坐低先啊！唔該，坐低。唔要啊！唔怕啦，我依快啲食啊！咁啊 ，OK， 家姐好錫你啊，知唔知啊？你咁樣嘅你兩個，其實快啲啦，攬住佢先啦。注意呢咁樣嘅，注意嘅。佢其實錫你呢又係嘅。我食埋佢啊！你食啊！你食啊！快啲啦，唔該，快啲。我知點解你食呢個啦，因為有芝麻係咪啊？唔係，定開心果啊？芝麻醬。點解我以為你食朱古力先添？佢有3個朱古力，呢個一樣3個啫。我哋試下一樣咁樣，明唔明啊？佢食呢個係我哋又係食呢個，下次食呢個，佢食一個，我哋食一半咁解。嚇！唔等姑媽。姑媽呢個，姑媽又係咯，今晚姑媽呢個咯，係冇？姑媽呢個一半等姑丈啊嘛，你一個。點解唔一齊食啊？一齊食開心啲喎！而家要開心啲啦！唔開心喎，夜晚要望住姑媽佢哋食喎。唔開心，而家咁少開心。今晚佢留俾姑媽，一陣姑媽唔知食唔食又係俾翻你。嚇！係啊！係咪啊？嚇！佢哋會食㗎，佢哋會食㗎。試下嘛，唔整好啦，拜拜。俾我走啦！真係有開心醬味喎。係喎，好味啊！好。就係啦。好啦，食咗雞，拜拜，唔該曬阿姨啊！嚇，好啦，好啦 ，Happy birthday 阿姨啊 ，Happy birthday 自己整嘅，阿姨ulang tahun bikin ini sendiri pemirsa di luar tapi sama itu grup apa itu asrama teman-temannya sama gurunya kemarin. Oke, sampai di sini nanti dilanjut lagi. Nah, ini aku mau mereview bunga anggrek pemirsa. Ini bunga anggrek. Waktu itu aku beli di OSBB setahun yang lalu ya, 2024. Tahun 2024 bukan tahun ini ya. Nah, ini sebelum aku cuti waktu itu pulang ke Indo. Itu aku belinya sama si Oi pas ada flower show ya di kos BB. Ayo chansin Oi mau kemtai sang Oi lukan iko. Beli sama Oi harganya itu $20 dan bunganya itu sudah yang pertama itu udah rontok. Ini yang kedua kali ini bunganya yang kedua kali itu ini langsung 2 ya, misalnya yang pertama ini terus tumbuh lagi. Nah ini baru ya, yang kedua kali ini langsung 2 cabang. Ini yang satu. Ini bunganya cantik ya, nunggu 1 tahun pemirsa. Jadi 1 tahun ada flower show 2025 itu ini baru berbunga. Nah ini, alhamdulillah nggak mati. Tak gantung ini. Terus ini bunga pemirsa, bakjao fa. Kalau di sini namanya itu bakjao fa. Kalau di Indo namanya putri malu ya. Kalau di
sentuh kayak gini langsung tidur, langsung malu-malu kucing. Digoleh Meva ini juga bunga. Ini dari sekolahan ini bunga ini. Ini berbunga terus ke atas itu bunganya. Nah ini juga iki bunga iki oleh aku nyabut nang ngisor. Ini tumbuh suwi banget iki. Tahun luwih ya ketok ya. Terus kayak bunga apa itu jenenge? Yang sebelah sini itu. Kok bungane dhisik tandurane bungane mati. Terus tak ganti iki tuku. Lah tuku ki ning daerah Hingking ya, pas Oyi olahraga tenis terus enek wong bakul bunga iku telu iki $10. Jadi aku beli. Nah ini aku beli ya. $10 ini bunga anggrek $20. Terus ini yang Putri Malu ini nyabut nek pager nek kono njaba ngarep pintu depan kono kan ono aku bunga liar lho pemirsa. Jadi medun saka bis iku kan mlaku ngerti iki Oyi kok nyabutno. Pengen iki tak cabut tak tandur rek iki. Apa nek banyu. Kudune nek tanah ya. Tapi ra ono wis ben urip. Nah, terus iki bunga iki ya. Bunga iki peninggalan Mbah Mama ya. Iki dhisik bungane tumbuh. Oh kok bungane daun iki tumbuh dhuwur banget terus tak jare kon buang lho. Kale tumbuh dhuwur. Waktu itu aku mau cuti setahun yang lalu ya, setahun setengah. Itu mau dibuang, terus aku wis enggak usah dibuang. Tak potong ae ta. Dadi tak potong iki pemirsa pas kene iki potong kene iki tak potong gorok iki. Nah iki bekase. Nah, akhirnya tak tinggal mulih nang Indo sebulan. Aku balik rene iki iki tukul semi. Jadi ora mati. Semi meneh nek tarah mati ora tukul iku daune meneh ora dibuang ae. Ternyata subur sampai sekarang. Nah, iki setahun setengahan. Iki ya. Nak kae panggah ketoke. Cilik ora iso gedhe. Mundak sithik ya ora dhuwur. Ini pagi yang cerah, hari Sabtu pemirsa. Aku langsung pemandangannya disambut dengan ini laut, anak perahu. Sebelah sana Wodan pemirsa, daerah Wodan. Ini cuacanya mendung, paragudan. Oke, sampai di sini saja. Terima kasih. Jadi mau review itu kue buatan Oyi kemarin di luar sama temennya, sama itu temen grup di asrama pemirsa. Terus kurang durasinya tak review kembang. Oke, salah. Oh, sawah. Besar di besar di singgah nomenas kemata kiri. 因為咧呢個係腐嘅。敷啊？好啦，我試下呢個啲白嘅人敷。好啦，唔該晒。溶咗啦。用咗啊？下面。OK， 嗱我試下先，我磨石先。好喎。好食啊！ceplok dicukuin ya. Oke, bye bye. Enggak saya. Bye bye, Mang Juy tadi. Bye bye.